Good morning. Ngasi akoigi irai numit ki message amu yengbirasiko haidi message gatang nate ngasi gi tips khara amaga haidi akoina sum tawba yaba ke ke ina nomagi khara share tawba se ko ado sida yengminarasiko haidi nuti gi dum khanba dumaina haidi ko keno sidagi haidi card sing sidagi haidi 1 2 3 ina khaitu ibisidagi haidi khanbiro ko amako ahamba gi oina haidi ngasi gi sum numit ki sum khallaga hai tare ko ado 1 khandora 2 khandora natraga 3 khandora haibado ko ahamba 1 gi se yengminarase ko not the right time ena hai ko hoji keno matau ke haraga de hoji ngai bi ko matam khara take action hai sidana mu haidi second khanba ngai gina haidi tawba yare ko action lo ro nangna tawga da pot to haidi khanjam ro nu tawro dum haidi success oini ko ni na ma sina haire ko sida haidi dum tawba yare ni ko se thabak tawge na khallaga keno ma hoge na khallaga de aduga third number ko number 3 gi se wait matam khatang ngai bion hai ko sida aduga ngasi se haidi numbers ki matang dong la se ko haidi angel number ke ka su matang sida sigi ngasi gi number se kaino hai matam sida good luck number hai dai ko haidi akoina tawruba matam da haidi good luck oina ba adum bagi haidi number se am laiba number ni ko ngasi gi number se ko ngasi gi number se 786 ko 786 keno sida ai hapetang ira age ko number se kaino haibado haidi ma'am na su haidi le keno tawbodo ko 7 ne 8 6 ko smaini icham cham na dum igadam circle kon ba khot pa kemta leite ko aduga igadab sina karina igadam no haidi green machu na igadaba green color gi pen ne igadaba ko si se haidi akoina daw hai tare ko daw ya na bani khangde amani khangde daw ya ba hai daw ya ba se makhal makhal myam ama lekhre ko thaba inkhang gi da daw pi ba even marup kumba karena ko haidi marup phawbi technique ha marup phawbi technique ti leite tar ka so si se iraga haidi aingonda daw pi bra haibado adu do haidi thazaraga ibiyo ko si se haidi angel number iba matam da ko adu iba adu si khatangi wasam ko adu ko nungti gi amasu tawbi be ba nungti gi ama tawbi be ai sina kamaina no hai kan da ko si gi 786 se ko yaingang ko yengang haraga de khoi gi kaino se turmeric powder se na ko turmeric powder se khitang khara lobi re na ko hari chamas tang khai gi tang khai lobi raga hai patang ising da kaino tawraga kare ma je thitlaga ko khoi gi thong da ibi ba hai tare ko 786 akhoi gi main door se da yam pic na ibi yo 786 imung tu da amu hena so good luck changak na ba hai tare ko sima su tawbi be ai ko aduga suppose angang lairik ta concentrate taw da ban ha se ko sida du si sem sai gi matang si du sina ba ai 786 se kamai to gadani hai kana si kan se da mu hari angang gi boy do hai tare ko ma gi notebook tu gi mathak tu da hai 786 aduga same green color gi machu ne ibiyo ko ado si sina haide koina good lucky number pire na ko aduna tabida ngasi gi irai gi da mu haide pot amaga mu haige ko pot amaga mu haige ji kai kai non hai matam se akoi gi pakshi da kai da natraga locker imung gi locker da kai da thamna ba hai tar ga somna paisa money bag na taba akoi sana lupa thambam natraga ai gi paisa thambam kaino amadi lerangani na akoi gi imung sida aduda thamna ba hai tar ahamba da kaino logada ba se ko red cloth ko P adi smaina kuwang pa ko P ma lobirase ko red cloth ama lairani mathang da karino hai matam da lupa yang khai ni pan ko rupees 58 si se coin ora suai adu haidi yang khai chapi ama ga lupa ni pan achoi ba ma ga tham asu yai ko haidi lupa yang khai ni pan si ne khwai dagi keno to khoina kani magic tawgada ba hai tar ko important oi ba part se ko haidi si rupees 58 sine ba khoina sida keno tori se ko 58 se ma leire ko aduga sindur ko sindur natraga akhoi gi akhoi kishori chandun hai tare ko haidi ama chandun khatang ngang tak tawbodo ko haidi red sandal haina hair ko sida ko chandun khatang ngang tak tawbodo ma leire ko si gi ani si gi manung da ama haidi ani mang nate ko ama choose tawge da ama khatang choose tawbiro ko sida ge aduga akhoi gi keno do using sa na haibodo ko using sa do ma hapiro ko in hair ko using sa matek amaga haidi swana simutang chawbo size ama do using sa matek amaga hapani na ko aduga sigi keno se hai tar ko pot ngei se haidi khida kai kai no hamba gi da red cloth sima leire aduga paisa se lupa yang khai ni pa na ma leire sindur ama leire usingsa ama leire aduga
rose petals ko hadi adu gulab angang bagi mana do hadi fresh oirasu yai akang bo oirasu yai ko hadi mana khatang amaga sigi pot ngai se kamaina tawgadage hai matam je ngasai khoina phije thambire na ko aduga pot se kya no ama ani ahum mari ko sigi pot mari se sigi mathak sida thamme na ko mathak sida thammaga akoina lai gi mamang gumba da hai tare ko lai gi mamang natraga hadi lai hadi ma panda lai ba khot pa leraga so lai gumba lat ta gumba se lena ko east ta on biraga hai tare ko hadi nopok lomda ola se ko hadi mopok se mai se hai tare ko nopok lomda olaga akoina chanting tawgadaba chanting tawga se chant tawgadaba karishin keno na hadi word se na karino hai matam dara shri ko shri se kyara tawbigadam no hai matam da 108 times ko si se akoina 108 times se confuse chatna ba akoina 1 2 3 4 5 6 maini ibi ko adu akoina chanting tawri khudingi hadi pot to di mamang da leidoni na hadi khumjan doi na te ko hangdo thambi doi ni ko aduga seda akoina aham bada hadi shri 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 hai shumai tawraga hadi chanting tawraga cham ni pan se complete oi hen ko aduga sigi pot se numit ama hangdo odum thambiyo ba lai mamang du da hadi ngasi hadi irai ni misyam phai ko si to bose ko horen tawbiro aduga si je ngasi je katpiramani akogi aina lachari ba lai ani hadi imoino oigera lakshmi oigera amo oigera ko isana thajaba lai dugi mamang da tawbiraga aduga mathangi numit se da kai tawge da ngasagi mathangi numit se da ngasi je iruzara ko la tawbiyo ko aduga periods matam da tawba yabra hanka da no periods numit matam da tawbigana loira kan da mathangi irai natraga keno yumja ke shato bayai ko se yumja ke shato raga yumja ke se katpiramaga hadi Thursday numit se da Thursday numit se do iru mai thajaraga phajana ngasagi sigi red cloth se ko khumjan birani ko aduga lang angang bana mathak ta smaina kishan biyo hadi poto nan thok tana ba hai tare ko aduga sida lahoga da red thread amaga ko hai hapetang ire ko sida pot mayam se red thread sina si se phajana kishan birani mathangi numit se da ngasai ahingduma hadi akogi lai mamang du da katlena pot se aduga red thread sina keno tawraga aigi locker da thambire na ko locker da thambirani locker da thambiraga matung da tha amagi matung da hai tare ko tha amagi matung sida ngasai gi sigi paisa sina keno da akoi gi mingon da gumba dan gumba tawthokpi ko hadi mingon da pitho leitaba ma da pithokpi ko aduga sigi lemhori ba pot ngai sina ko hadi ngasai gi clothes gumba sin keno ngasai gi sindur natraga red sandal using sa de rose petals adagi red thread sigi ngasai gi pot ngai sina hadi lebak mung da phumjan bi go ba mu aduga sigi process se adum tha khudingi tawba yai ko hai tha pharak khudingi hadi pot se paisa du na mingon da pithokraga aduga ngasai pot arem badu na khoina lebak makha da kai da phumjan be ko matang si je kai gi no hai matan ai khoi da block leiba do hadi paisa nu sa yetna ba khot pa dai phangda ba lerga jo phangda ba adu do lak na bagi da mangna ni ko aina sigi keno se tawon hai se sigi kai hai ga da ge khoi gi paisa keno hadi block leba paisa lak na bagi da makta aduga smaina adum tawbiyo hadi tha khudingi dum lepa leitana ngammaga di tawbiyo ko sida leire ngasigi akoi gi keno di angel message di just maming gi oina aina minute ama mutang gi hapane aduga ate ngasai gi 786 ki technique ama leire aduga paisa nu sa keno tawbagi keno ma leire ko si se gyan tarani ko phajana tadraga so dum hangbiro keno taro comment ta kai da ko ado comment se yam bane ai hannabadi honnabane ado aingonda matam se aina video number timing ju ayuk tane na mise pung 3:30 sai se da aduga ai thabak chanang na ba ju honna ba tori se aduna haidi mayam gi loina ma sunungti gi ju hap su hap ningba aduga reply gum ba han ba da khetang thengba khotpa lere ka su keno to bi gano waro bi gano e dum halake ko haide ne aine hek uba ga dum halake uraga han bangam da ba su yawe ko ai gi thabak na yada ba gi damakta aduna keno to biro aduga video se kanai ye khole keno to we haragadi mayam da su share to biyo haide afaba share to da kai ba kam ta leite na ko adu si leire ngasi gi message se thank you